udle lezo induku lapha kuyena izofa lento gradually izokuba izobuya inkungu mase kusukela lento kuwena ngoba isuka inamathele sokunina nobabili izofa lento kuyena aqala reason ukuthi ayibo usibani manje ngempela siqhathwa yini aqale umfonela a pick up ama calls ngesikhathi nikhuluma Angibingelele kubabukeli beKZN podcast cha uDr Mhlaba soke ngikhulume ngithinte lapha endabeni yezothando uma uzobuyisa isthandwa sakho mhlambe sikushile sihambile isthandwa sakho into engiye ngibheka ukuthi sifuna siyiqikelele asiqale sibheke eqala ukuthi ukuphuma komuntu empilweni yakho one ukhishwe yini ubheke nalokho kungabe ukuthi ingane yabantu ikhishwe ingcindezi nezinkinga ezingaxazululeki ezidalwe uwe ebese kugcineni usuyagijima usuyofuna izinto ezizoba ukuthi zimbuyisa ngenkani ukuthi eze kuwena ngikhuluma ngale gama lokubuyisa ngenkani ngoba ngifuna siye kuthenini khona imithi ekuthiwa izizwe imimoya okusho ukuthi izizwe zihamba ziyo hypnotizer noma ziyohlukumeza ingqondo yakhe ukuthi methu uyalala acabange wena shawe uvalo agubhazele angakwazi ukuthatha i-decision ekweyakhe leyo mithi enjalo iyambuyisa impela umuntu kodwa angiyincomi futhi ayinabo ubuhle ngoba lo muntu usuke ebuyiswe imimoya embuyisile yamletha la kodwa enhlizweni yakhe nasempilweni yakhe ezintweni abese ehluleke ukuyibekezelela usuke engakhululekile ubungozi obungaba khona lo muntu angabekezela kunoma ahambe ngoba uyazi ukuthi kunento ezomdonsela ukuthi abuye agcine ethatha isinqumo sokuthi nalempilo engiyiphila akuncane ngiyibulalele khona la uthola umuntu osifana neyibulalele endlini it's either overdose ngamaphilisi it's either wenze ini kunobungozi kuphinde kube yiloko okudlisa umuntu umfaka idliso ngaphezulu ukufaka umuntu idliso ngaphezulu angihambisani kakhulu nako ngezizathu one kunezinto eziyinsila abathi zithathe emzimbeni wakho kokunye bathi thatha izinsila emsamo imule uthathe izinto ezifanisana nenanzi nemhlwehlwe ufake khona lapho one su contradict ithongo lalomuntu ukuthi lo muntu uyamthumba manje edlozini lakhe asezuphilela impilo yakhe enatural enormal mhlambe sunga affecta nenhlanhla khona umuntu esifana nokumthathe nenhlanhla esuka kubo ubusiswe ngaya amathongo nje akini ayobheka umuntu wesifazana ozoguqula isimo sempilo yakho nithi ningaba together zivuleke izinto thina abantu besilisa ke siyinkinga wabona imali ushintshe subona abantu ozohlangana nabendleleni usuyamjikela ngesikhathi ekhala kwesinye isikhathi ithongo lakhe nalo liyakhala uma usumcindezela ngalezi zinto esezimguqula ukuthi usumfaka ngenkani emsamo wakini leyo nto isiba ingozi ngoba isilimaza isiphiwo sakhe kakhulukazi usumdonsa ngezinto eziyimimoya nali ithongo lakini usunecala kulona ngoba manje uhlukumeza indlela yokusebenza komsamo nethongo lakho kuyingozi komunye umuntu umthole sephathwa isifuba ekade engenaso izile zinto ezifake ngaphakathi ngoba isikhathi esiningi azibi nayo impilo omunye umuntu uya-affecteka emqondweni ngoba sezohlala egijima ngemuva indlela abephiwe ngayo nethalent abenalo uthothi omunye uyeka ngisho umsebenzi ahlale ethi ufuna ukuhlala ebona wena nje ekugcineni omunye esemsebenzini usenza amaphutha ngenxa ukuthi wena wenze lento oyenzile into engeke ngincome mina ekubuyisweni kwesithandwa sakho noma khona la ningabonanga khona kahle kubheke kuqala ukuthi wena kugejwane kuphi kodwa kubalulekile ukuthatha ubulawo obumhlophe nje benhlanhla uphehle ukhulume nezidalwa ukhulume namathonga akubo nawakini usho ukuthi uma kuyisenzo sabathathu bakhona abantu abafaka izichitho uthothi umuntu esikhathini esiphambili ube ne relationship previous wahluleka waphuma kuyona lo waya mesebona ukuthi sekukhona umuntu wesifazana okhona abe nomona ngalendlela ukuthi ahambe zonke inyanga lezi ethatha imimoya yonke into enigadla uma nibona nixabana ngathi niyaqhelelana iya kwabakini uphahle ngokuhamba lwakho lobulawo ugeze ugquma uyicleanse kakhulukazi nje uqale ngeintelezi zokukhipha isidina nesinyama nesichitho ebese uqala ke so uyanxusa amathonga akini ukuthi seningiklinile mina kulento ebiyenziwe ngoba khona into eyenzakala uma nishaka ngesichitho nizwe hayibo kunuka iphunga elingasile nithi niyabheka uyibheke phansi kweyicathulo kakhulu ukuthi but uzolizwa leliphunga likhona imimoya leyo ethunyelwayo
kubhekisise lokuthi iqale kanjani. Nibone sekunezinto ezikhona endlini ezingathi ukubona hayi bo besiklinile siyaklina kunama-tiles la endlini izilwane lezi ziqhamukapi izilwane so ekugcineni kosuku zikline wena insizwa kuqala ngeintelezi uqede intelezini ungene ebulawini uphehle emathongweni akini ukhala uthi lo muntu umuntu wenhliziyo yami ngikholwa ukuthi ngiphiwe yinina ningibusisile ngaye ngicela ukuthi ningibuyisele yena ngaleso sikhathi ucele nabakubo ukuthi abakubo bavuma ukuthi sihlangane kakhulukazi mesenze naba nomntwana nahlangana naze nakhanda igazi eliphakathi kwethu ngiyanxusa bomkhulu nani bogogo namakhehle lo muntu wami ngibuyisele inhliziyo yami ikuye udle lezo induku lapha kuyena izofa lento gradually izobuya inkungu mase kusukela lento kuwena ngoba isuka inamathele sokunina nobabili izofa lento kuyena aqala reason ukuthi ayibo usibani manje ngempela siqhathwa yini aqale umfonela a pick up ama calls ngesikhathi nikhuluma lento izobiloko ifisa ibulawa yilokuthi wena uze lapha wena ngaphakathi ibuye ingqondo ibuye imemory kodwa naye wesifazana mawuvele wahlukana nomuntu wakho ngendlela ongayibonanga hamba uyoyilungisa nawe thatha intelezi kuphalaza uqhuma ugeze wenza izinto eziright ngincoma mina ukuthi enza ngendlela ezongalimaza umuntu ungamhlohloloza umuntu ngemimoya emibi ngoba uma umhlohloloza ngabuya zoba la sekuhlela istage la inhliziyo ayisekho sebanjwe sefana umuntu oyisiboshwa sothando lolo nalo nawe unonembeza uyazi ukuthi lo muntu wamhlohloloza ngemimoya umbophile umugcabe umdlisile uneshock ukuthi lento lempilo eniphilayo akuyona kubalekile ukuthi kwenze ngendlela yesintu yesiko idlubulawo udla intelezi ususa imoyemi abantu bayathandana naturally awuqala uyiclean ngale intelezi lezi uyiclean ube clean musuyicleanile faka ukhamba ushaya ukhamba lobulawo ukhaleke emathongweni uthando luyangibulala umuntu wamvele wangishiya then uyabuya mina ngi-operator kanjalo anginayo into engithi mi hamba ufuka umjojoloze lo shonila ngela no ngoba leyo nto vele ayinabuqiniso usuke lo muntu uyamthakatha mhlambe kuyenzeka ke ukuthi kakhulukazi angiqale la umuntu mangabe sekuthiwa ubedlisiwe bumdlisile lo muntu wakho wamfaka umuthi ngaphakathi lo muntu unenkinga ngoba awusekho wena akakwazi ukuqhubeka nempilo aqhubekele phambili khona abantu othola ukuthi kunokuthi aqhubeke nempilo yakhe ngoba useyisiboshwa saloluthando salomuzi sala ekhaya kunoma aqhubeke nempilo lo muntu uyaphuma hambe uthothi ugadi usuku lokuklina amathuna omunye uloke evashelana nethuna lakho uloke evashelana nethuna lakho omunye uhlala nealbum ubukana nale izithombe uyatraumatizeka akakwazi umuntu ukuqhubeka nempilo yakhe ephambili uma isuke ukuthi wawumbophile unless ke manje sekufuneka elashwe lo muntu elashwe eze kube laphi bendabuko kukhishwe lento kuthiwe kukhishwa lento aphalaziswe fembwe kukhishwe lo moya owawufakile ngoba ubengasayiphileli ngesingaye nawe bengaselona uthando olugenuine bese kukhona umoya ophakathi nendawo awusekho wena usushonile lo moya usamgadile ukuthi hlala la lo moya usamqondanise nawe so ukhishwa lo moya hamba uyokwelashwa ukuze ubuye ube right empilweni ngoba kuyabonakala futhi umuntu mesuke ukuthi ubenziwe bebanjwe ngento ethile yonke into akanqabi lutho uvuma yonke into yena anibonisani nje umuntu uyathothoza akwazi ukuphila impilo afisa ukuyiphila but uma kuukuthi ubekade nje niphila impilo mhlawumbe wawumbuyisile hambile ngenxa yeinkinga ezazikhona zeyichitho uyaqhubeka nje umuntu ayihlalele ekhaya ngoba eqhubha umuzi ekhulisa abantwana engasenankinga kodwa ngeke umthole njalo ancancancane sefuna ukuya emathuneni njalo ancancancane sehleli nama-album siyabala siyakhala so ngoba uvele into yenu inatural. Okay, uDr Mhlaba ke uyatholakala ngithe nibheke lapha ya ku-YouTube channel yethu kwaMhlaba TV nisifonele inamba yethu ithi 083 512 0167 phinde kube khona i-office line ithi 031 054 5944 so injalo indaba uma uze kuthina uzocontact kuthina uyakwazi ukuthi ufike nje uphethe ikhadi kuphela sinama speed point lapha uyaswipe awuze ulokuthwela ukhetho isikhathi samanje asisekho sihle uNkulunkulu umveli nqa ngabe nani siyabonga.